Sika tiragsak ko. Tinapalabas, binili ni Tess ni Elisa amang isagana iti taraon para iti talo at tao. Ket ipan na iti opisina ni Richard. Iti panagturong ni Elisa iti opisina ni Richard, tapno iserve na ti taraon. Nakita na da Oliver ken Don Romeo. Dagdagos ang nagsubli da ito iti kusina. Ket imbaon na ni Mang Tony ngay sulangen ti mangipan iti taraon. Naragsakmat dagiti aga-ama nagsasango anangan. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. Sika tiragsak ko. Nabsugak, Richard. Awan na sayang itinaiserba makan, gaputan na ibus. Ure siyak, magusto ak ti makan. Pagyamanak ta magustuhan nyo. Di mi kaya ti makasinga kada kayo. Isungag pakada kami ninton madamdama. Sige, Papa. Di mo liplipatan ti sumarong ka na pasde ko ha, Richard. Areglado, Oliver. Tess? Yes, Don Romeo? Awatan da ito'y 5,000 pesos. Ha? Kas bayad ti kinan mi. Day tala ti cash ko ita. Iswa day talaeng ti maitid ko. Talaga ka di abayadan nyo, Papa? Siyempre. Sobra magti 5,000, Don Romeo. 1,000 lang ti balor ti kinan nyo. Amaan ano no 5,000? O sige, awatan kit din, Tess. Di kagdanag. Ado ti kwarta ni Papa. Sige, kat pagyamanan mi, Don Romeo. Sige nga rod, Papa. Kanayon ti umay mangan dito eh. Iti kasta, agbayad ka iti triple. Anyan ni Sir Richard. Wani ho. Kanayunen mi kini Oliver ti umay mangan dito eh. Di uray man nagbayad agiti mano. Tinasken kat makalanglang kayo nga anak ko. Naragsakat, Mama Marita. Gapot ako kwak itan ti pasdak anagataw ko. Kat, kasano nga rod itan iha? Agpatulong ak kanya Richard, agayam ko. No kasano ti mangruki. Tamo ka, matulungan ak dayjay. Sige, sikati makamo iha. Asikaswag pa'y dagiti rumbang amasika, so may papaniti pasdak. Sakbay nga agpasyudad ta, Mama. Sige iha, sikati makamo. Kumusta kayon dito'y balay, Sita? Nasaya at senyor. Awan pa'y laang da senyora kan Ma'am Jinky, senyor. Jak amon sa dino tinapananda. At daday jay vacation house ni Oliver ijay probinsya yo. Ha? At dada ijay, senyor? Wen, nagdadanon kami ijay. Ay, napan kayo gayam ijay, senyor? Kadwayo ni Sir Oliver? Wen, Adda ka da ijay ni Elisa, senyor? awan. Awan? Kat gaputawan ni Elisa, iswa nagsubli kami na dagos dito syudad. Ay, kasta gayam, senyor. No kasta, sa dino nga tangay tayan ni Elisa. Dito'y amo, ang emno sa dino man ti ayan na. Sapay lakuma, tanakarat kadlata. Kumusta ti trabaho, Eliza? Nasaya at madam. Nasingpat ni Sir Richard. Maawatan na ti sitwasyon ko. Apay, sa dino ti pagtrab-trabahoam, tanadakamat mo ni Richard. Iti restaurant na, madam. Ha? Kasta ka di? Di mo nadakdakamat kanyak, nga ijay gayam ti pagpapaayam. Kasta ka di, madam? Wan, ijay ti pagpapaayak. Nasaya at launay ni Sir Richard kanyak. Kan saan la asyak? No di kat kadagiti amin nga agtrab-trabaho iti restaurant na. Amo na ka din ti kasasaad mo. Wan, madam. Nasaya at nga rodo kasta. Ngala, ingka na ginana.
tamo ka na banog ka iti trabaho mo. Wan, madam. Ngamsakbay na, mangisaganak pa'y itigatas nga inuman nyo. Good morning, madam. Good morning, Eliza. Nakasagana gayam ang titaraon. Inunan na ka nagluto. Siyaklat ang amin ti agluto no iti agsapa, madam. O sige, agtugaw kayon, madam. Kaslaawan parikot mo, Eliza. Tanakaisam kalatta. Awan mat ngamin parikot ko, madam. Bilibakan ka. Kan maysa, saan ko akayat aday talatan parikot ko ti kanayon alinaon ti panunot ko, madam. Agkurot-rot la ti muging ko no kasta. Sabagay. Wan gayam. Kumusta ni Richard kan ka? Ha? Apay ni Sir Richard, madam. Kwa. Anya timbaganakan ka, may papaniti ka sa saad mo. Ha? Awan matkit di, madam. Nga masagnan iti kasasaad ko. Ay, mababainak nga rod kan kwa na talaga. No makilangan ka kan kwa na, naskan anaragsak ka. Ha? Wala. Ngamin, di na kayat ang makikita na ka analiday. Pagkunaan nyo iti dayta, madam. Basta agtungpal ka, iti imbagak. Sige, madam. Agtungpalak. Kasado itanday ta, Richard. Agdadagsan mo't gayam ni Elisa. Saan mo ka di nga ikatan iti trabaho na? Itian niya aga po, mama. Siyempre, saan na makapagtrabaho ang naimbag? Itatagdadagsan ni Elisa. Mas kasapulan na ti trabaho, mama. Isong agtrabaho latay di restaurant. Maawatan ka. Gaputa ang mukmat ama nagtulong ka, anak. Agyaman nagtamawatan dak, mama. At dagaya man nobyo ni Elisa. Kunak no awan. Wan, mama. Ngam awanan ba intinobyo na? Tabi na ibayan na ni Elisa. Anak. Kasapulan ni Elisa titulong. Iso as si dada anak at tumulong kan kwa na, mama. Gapo ka di, tagayat kalatakan ko na. Wan, mama. Kan saan la aday ta? Gapo ta talaga kasapulan na titulong. Sir Richard, linabsan tamatan di restaurant. Ada ka di papanam? Wan, ada. No kasta, imbabanak kumangarod iti restaurant. Mapantay ti doktor. Ha? Ada ka di sakit mo? Saan asyak ti agpa-check up? No di kat sikay. Ha? Tapno sigurado ang nasalon at kay. Agraman tayo imatem. Ha? Allah, Sir Richard, saan mo nga obligasyon dahit abanag? Sige, agbuelta kan, tayin takat agtrabaho. Bayan naklaang, Elisa. Sir. Di kagdanag. Tawan ti gastosem. No day tati pampanunutem. Sir. Gatap no saan kan nga kat-kat. Singiran ka nga ininot. Salary deduction. Ha? O, di mo ba'y kayat day ta? Sir. Maawatak ti sitwasyon mo, Elisa. Isuabay ang matulungan ka. Total, saan mat alibre? Ngamin, in-inutam matla abayadan. Sige, sir. Katagyaman ak unay. Oh, anyati ko na ti doktor. Inresetaan nak iti vitamina, sir. Kasta ka di? O sige, intangarudan gatangan ti vitaminan. Agkurang ti kwartak, sir. Gaputajak agitugtugot iti kwartak. Taumdas lang aramatak ti itugtugot ko. Siya akong timang bayad. Salary deduction manen? Siyempre Amom, sir. Nagasatak. Gaputakas kan ka ti boss ko. Ay,
Iso matlagayam nga agayat launay kan ni Ma'am Tess. Anya? One month, sir. Nakadkadlaw launay. Nadlaw mo gayam, daytay. Imbag lakit din, ta saan kayo nga agayan ayat. Amangan ngamin do pagimunan na. Lakit din. Intan, saan ano anya laditan ti sasawam? Sige, sir. Kasta ti kayat ko. Daytay nakaisam ka. Taapay, sir. Wen tano na kami suot ka. Malas ti ipaay na itibiyag mo. Ha? Isuan na say-sayaat, no nakaisam ka akanayon. Nalawag? One, sir. Sa dino tinapanan nyo, Elisa? Nakita ka limabas tay kotse ni Sir Richard. Ket nakita ka nakalugan. Ma'am Tess. Intulod nak iti doktor. Kan? Kalpasan ti pa nagpa-check up ko. Imay kami nadagos dito yung restaurant. Iso ka di tinagdisnudo amang kuyog kan ka? Ha? Ma'am. Saan? Nagpakaasi akan kwa na nga itulod nak iti pagpa-check up. Kasta ka di? Nasayaat ni Sir Richard. Talaga ang nagtulong. Ngamnas kan aditay agaboso. Ma'am? Saan nagaputan na singad takan ko na? Kat ipaaramid talatan ti kayata. Sorry, ma'am. Laglagi pan tayo ko man. Nga iso ti akin kukwa iti dayto a restaurant. When, ma'am, maawatag. Sorry, ma'am. Saanan ang maulit? Alas 10, sir. Ma'am, panagmimeriendan. Agyaman kami, Elisa. O sige, agmerienda kayon. Umay kung tusublion dagiti nangikak iti merienda. Oh, apay. Saan ka kadingag merienda? Agyaman naklangan, sir. Ngamin, nagmerienda ak itaypay. Kasta ka di. O sige, inakon, sir, ma'am. Sapay ko mata magustuhan nyo ti merienda. Ala, Richard, agmeriendatan. Sige, siya kung timang karga iti Diyos iti baso. Sige, Tess. Katagyaman ak. Apay, iha. Apay nagsagsagit ka dito iterasa. Malagip ko ngamin ni Oliver, Mama. No kailiw mo, di agpasyudad tapay lang, iha. Mama. Alan, iha, agpasyudad tapay lang. Sana bali, tanalpas mo matanda gitirumbang nga si kaswam itipasdak aginatang mo. Mama. O anya, iha, agpasyudad ta, inton bigat. Wan, Mama. Mama! Inarakop na, iha. Huston, iha. Di ka nagsangit pa'y. Huston. Ala, umaikan. Umunagtan tanin. Nalamukan di tiruar. Mama. Umunagtan, iha. Tamang isagana kitigatas mo. Tapno na lakaka ang makaturo. Ato yan tigatas mo, iha. Agyaman na, Mama. Sige, iha. Inom. Iha. Anya ti pampanunutam. Madlaw ano unag ti pampanunutam. Pampanunutak. No kasano nga agbaligyak. Tapno ikalay sanak ni Oliver. Iha. Jak itulok as sabali ti pagtinagan na, Mama. Oray siyak, iha. Gaputas ka ti kayat ko amanugang. Mama. Wan, iha. Mangnamnama kasi kan tumitla ang ti ikalay sa ni Oliver. Mama.
Kasta, iha. Umisam ka. Kandi ka unayag pampanunod. Sige, mama. Ala, mapan ka niti sila da pagturturogam, iha. Kat maturog kan, tainak maten maturog. Sige, mama. Good night. Good night, iha. Naimbag, Arabiim, Tata Tiago. Anda ka pilagayam diti paraangan. Ma'am. Sika ngay, ma'am. Payarimwar ka. Sa anak ngamin ang makaturog, Tata. Sige nga ron, ma'am. Umunaga ka un. Mabitlaang, Tata. Kayat ko, agsarsarita tapay. May papanitian niya, ma'am. Kayat mo ka diti kwarta? Kwarta? Wan, Tata Tiago. Ikan ka iti kwarta? Basta lakit ding. Ibagam tipod no kanyag. May papanitian niya, ma'am. Amom ka dino sa dino ti ayan ita ni Eliza? Ni Elisa? Ay, dahi tati jak mo, ma'am. Jak pa'y nakit-kita ni Elisa. Sipod nagbakasyon da ka ni Oliver di taoy. Kanya? Kaano nagbakasyon da? No, malagip mao tay naudi nga emayan nyo di taoy ka ni Senyora, ma'am. Hindi kadwayo nga ini dong a family driver da. Hindi nakapanaw kayaw iti agsapa. Simbang petdamat iti malam. Anya? Sipod idain. Di ako nakikita ni Elisa. Okay. Katgapo iti dayta anamakan ka? Ikan ka iti kwarta. Ha? Wan, Tata. Ikan ka iti kwarta. Tata Tiago, agpasyudad kami. Mabit lang, ha? Mga laki iti kwarta iti bag ko. Adto Tata. 2,000 dayta. Dakdakkel to pa iti itid ko kan ka. Basta lakit disong batam, kan aramidam dagiti ipaaramid ko kan ka. Kabaelak ti mangtad iti dakkel agatad. Basta lakit dinapudno ka kanyak. Tata Tiago. Sigurado ka kadi asika ti ag-drive, iha. Wen, mama. Sublatam tulatan inton mabanunggak. Sige, iha. Iha. Nakita nga takwarta nga inyawat mo kin nila kay Tiago a caretaker iti vacation house ni Oliver. Wen, mama. Apay nga inikam, iha. Pangayayok kan kwa na. Pangayayong? Iti kasta, agtulnog kanya. Adda ka di pang panggapam nga aramidan, iha. Ibagam kanyak, iha. Uwan, mama. Talagang adda plano. Kat amo, apakaragsa man. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, tituloy, tinubela tayo a napaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.